Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki khatsan ngot ki khana pule ki bala pentbet haka DMLT lab technican ha civil hospital Shillong kila sa umdum namar ladan shibnai menta kimpat yo ya ka sernat wat hadian bakila dap ya ka jingpule ka bahandru benai haka te ka jaka sumar haba persyang banyakran bat ki khana pule kila thu baki dan ka bahandru phaungot ki khana ki bala dap pule ringkat lang bat ki bat bona kini kila dap yo ya ka sernat hadian ka laisngi hendai kini ki khatsan ngot kimpat yo wat hadian ka shibnai kumta kila penpawe ke jing e ba jing jenjar namar lada kilet thap kam kim yo ban ailang ya ka certificate ne ka sernat ba kila dap pentebit ha ka ni ke jing pule namar kimpat yo ya ka na po civil kumta halor ka ni ke jing e kini ki khana kila pensngau shaka hito Shillong city banyarap bat ha ka hendru tarik ujemang arja arpusaw ki khana ringkat bat ka hito kila let banya kendo ya ki bor penyat ya ka te ka jaka sumar haka jinga keren na kaliang ki bor bahalor ka civil kila aidaw na karukam wantesta ki khana shaka jaka pule hendrai haba pet benya ki khana kilong ki babiang bat na kaliang ki bor ka hospital kila panpor arsngi ban pet benya halor kani na kaliang ki khana pule bat ka hito kila kerpat bakin le kham kloi halor kani khnam ba ka numbu jing e ya ki khana tinggal rumah po jong ke office jong joint director ti laitren ki ong ba ya ka nadu bala sha pada inya friend sa doktor in charge ban ya kan sangga attendance ko jingi ba in sa ayu MP daw ba kaya ka daw ya ka daw jongi pate ba hadin bang good yo ka internship ni in 6 month tengila booking application ban yo ka intern certificate dari hadin balada thebut ni kong ong pat basim sti hadin bat thebut pat ila sign yo certificate ila wan chima tasi de majority pan ibun bakal assign siteng ya ti khatsan wet patte ka kan pendep sure ka ban sign ken dalor kata hadin kata yang ba nakadaw balay baki sign sure tai khatsan ong panna baka dan kam ya katan sujungi ken de ha kata jungi kasi ai kita tandan sujungi rai pan ikam sign sure pada tinta bat ikam ai ro de ka kibab nakadaw balay kamai kata bagi ikam sign ya kata ngam sutu yang ya pio yang tadi dia bikin tapi ipan hak ngakip isa ko minula mesti sam batai ba hato ya tu tat ya ka tang juki ki mo tengah ketenglar samar wen ha te ilawan de internship nang ne ru banai ke halar kai ke tak internship halar kai caka lab technician lab kita kai ko ba pelong pat ya pio tu PI PI merena pipan di saya yuna ya tu ya kata Namal bagi la adab ya ka internship hendri banangi le ngi tinggal adab ya sa misbang lai tarik Oktober tingi kat lai tarik April dekat hadu mentang pat yo ada kata ka certificate ya ka asuran pia penduk ya pada doktor ni pat buat pan kali ba balik yo nak tahu yo ba ikon sign ya kata ka certificate ni jubak kuno pat doktor jubak kuno ladangi baklaro ngin ridu pen ya kata ada yang ka attendance su ide ban ong ini ban pensai Buki pensangat begitu kam ai jubak Kikam ai daw, kikam ai kata jubab yang i hadin bagi kat submit biang yang kata tendang sepi ipan, kata si bagi kikam sign, tinggal ai kat tendang sepi yung okay up next week sa ai kata certificate. Jadi ikam ai sudah kat jubab nak kata balai udah ni sipnya kata. Haduk ini si bangsa ikam ai. Kat jubab nak kata balai. Kakut mana kata internship ujung fi Julai April ni lah. April mentau senam Kau tahu 19 April ni lah aku internship tu ni. hidan kat nungut borok Di Rupau siapa? Rupau nyupau pun tanya dah. kita borok on report premier na kita melayu majority la yo Satang kata lai kata mut ki bompa dio kan. Kata lai kata mut ki bompa dio. Nak ada balai ngintip kenya kata. pikam panjang saat pikam ni kadau balai Ipan nak kata ka jingkling ong ai yang ka jingkling ai ni kata kadau nak kadau balai bangim yo ya kata sedikit bak khamsan ya kata sedikit jongi. Ningkong i ong hana ba ai kata dan ke jongpi. Tinggal ai kata dan sini hadian ba ai kata pat isu sengap na bet ikam masuk kenya kata jebak. Nak kadau ke ai ngintip ya kata. Kemata bawa premier yang terjebak kuno pemilih pat Hadian ngilawan ipan yang nanti ong mentak sini gila yang ti ha nanti kamera additional te iong ban ya keren syabat i sa in charge ni kan te halap te en sa penting paling mana tenalap ki ai kuat kuno siapa director ni dia kata te yang patip masya keren gitu in charge by additional dekat no singi hubuk por bawa hidup yo yang tak kecil besar tak terjebak nice ni tapi Aku yo rasa lah dia pendap dia kata.
The film lo apa lagi sih film kamu lo? Dan ini apa les ni ngin sampai dia kin sale dia kan ke bagi dam dam kam. Mau pipi pulih mau internship ni. Boleh apa NIPMT multi. Mau di part internship ni. Oh, di pa internship ni. Em nang tei ngi la dep mo ka result ngi la yo ngi la pass te kan te ka shong betang so ngi kwa le intern ha ngi kwa le experience ha te ngi wan hang ni kan 6 month ngi wan tingi la dep kin menta ngi join lai tarik u October te ngi dep lai tarik April te nampak yo top certificate ka taru Kenangut gimana Pak dia? kalau ingat Kasan apa kasan boleh belum pada kasan gitu. Kena tahu ni Pak Bantik yang kada balik mentip yang. Layak kat Ab yang kena sedikit dari Pak Yo. haji sisa kat no tayo dan Jing sisa kalau dia ban pampor datang setayau. Hapo setayau bila dia ban tak yang kasan sedikit. Karena import ada kata. Dari kila Islam Pak yang ni macam ai kita kan jumpa mental lah sebenarnya. Di Indonesia kajungan kenduk ini ya ke direktur ke additional director dan sebagainya dari lingba kajun berjin domio pelajaran terkait dengan Indonesia di kena di kuliah ni jangan lam dari tanong rem iwan dan ai kajun kerjaan tamtamnya kuliah kena kuliah kita nak pernah ini dan kita ayo kam tentang nama markas terkait dengan penyo kam dari tanong rem ada kuat penik kuliah susu nampak expert tu kimia yang untuk sekian jadi tanong rem ke diwan dan panjeram diwan sedang ke penuan kenduk ini di additional director Hatu kalau kejing bom yo certificate jong kini. Ki belum bet ya ka ki belum ya ka attendance ngilai opet ki dah smart dia ya ka attendance ini kena kadang di ke full kekuatan ni ini Islam Syam ai Islam Syam lap kadang ke dunia ini kena ya hadinya keren persyabat di join director yang ba bidang gaji baklan lincat yang kini penbed yang mairu impalap ya kata babelai impalap mensanction kita certificate nam ta kini kena kat sangat nomor kelab bampor haduk si kena tekan kita ane ke karya yang kini kena mata dalam kutu certificate bikin kuliah yang optimal bikin hapkam optimal dan ngkerpat yang ngkerpat ini pendap no apa harus nilai sini ya kan ke certificate bikin kan yo kini kena tanggung tai Tinggal lah sutu kita buang ke misalnya Syamsia ya kan ke kam ini sadan yang follow up pada hari ini sa kontak ini kena ada kelayo na tempat yo dan kali yang jengir ngkerpat dalam kepala ke kelade hiban penyo mah ada di bakla kini kena tempat long pet penyo certificate at least kidai ban kenjo tien ani kidai ban pensai kan nah ada pihak ban review yang exam nah you're not fit to get the certificate pihak ban pensai kan indai bikin si pensa umdom ini lah si penai nunda si penai kamdai ke por ke ba long dah ke ba malu malah bikin up kila long idle mind nomor bidang sudah pas ali sergio certificate lala ban net kuliah suna ban tap kam no nang ba kamain sak ke dongki kan nomong 6 dan tin syong yang tas sebenarnya jeng teng kata kan ngir ngidang am nomor ngimpat yo arte ke kensai ke kip nangir ki panpor temtai arsi lai sini ke temtai ini ai up arsi lai sini la kamlong dengan saya ada ko isin jampan kebun ke jing dunama ka management kebun ke jing dunama nang balong ban kedokti direct tengam ma tambah ka jing sutu skap tu hijungi betang sini kebun ke jing dunana ki department making charge kebun ke jing dunana kanu ka stage attendance juga kanu stage attendance ki buat Indonesia kan buat segi attendance kita bagi siang pada bandung regular ya ke kelas tanggung tang rei habang apes pada attendance segini ribuan barang regular jadi ni kat sangat di bampak yo kan attendance kalau regular